Abakazi abarukurenga maganana abarukwegitira mu kibine cy'Mbarara City South Women Entrepreneurs Emyooga Sacco obwahati binakamwenya hamatama bwanyuma yo kureba sako yabo y'emyoga nekurakurana ahi Purezidenti yabahire ntanduka ya miliyoni 50. Abana bakora ibintu bitari mwenda bumwe ebero muzasigiri obujega amajuta go kwesiga za choka za rubaho wine hamwe n'ibindi byingi ebero kutahiza abamemba basakweji tinkutina kugamba ngo targamei tinkutina nakati abo kuba no yagitire ashitomu yontuza kumere kuzagarako Emyooga y'abacara akabacara mpenda kusima Purezidenti Mbarara aho tushaka akabacara bateza sente zo gukora business tukarebera amakarito ngira ngo Emyooga bakatukora abacara twekabo kuba abacara n'ibine challenges pango munga ziyatasi umurukiko rwabona ro kuhendera umwaka Donat Mutahi orokamasho officer wa City ya Mbarara yayongera kubaha amageza garaba yambe kushoronse gisako yabo zibabahire n'imbibo tuzirigaruka yuko majetegereza ezi sente nezanyu n'imbibo ziriya baguma mpaka majetegereza government etire on budget etire 200 billion nenda kubongera izisi so bona ngenda kubasha sente zikuzukwisha mutatekateka nguzigagarukanye nizagumo muri mpaka Immaculate Tumuhimbise Mayanja oricha person wa sakweji yagira ngo bamembiganiye 17 batungire sente z'emyoga aho yashaba President Museveni no kubongera izindi sente aha kuba barukuzetenga n'ibingi abaganda no bagira ngo sima bongerwa sima wakandi tushaba ngo tuongere yo mazima abo kubito bacara association zitizirwa abacara benna no kuchira ahabwa TV West inda Aidan Bataringaya.